Ngenyanga enkulu yabafazi ingasiyaboma ngiba ukuthi ukhumbule ukuthi ilanga laboma yi-Mother's Day kanti-ke ilanga labafazi yi-Women's Day. Ngenyanga enkulu yabafazi ngingulungile Mabhena unamasoka isizukulwana semajalini kwamkoneni kanti-ke ngunamakerana indlu yakamahaganisa. Ngithi namhlanje sike angithokoze khulu abafazi abathatha ijima lokuthi balwela amalungelo abafazi. Konke lokho siyakubona siyafuna. Nami ngimfazi weNdebele, ngingumfazi ofuna ituthuko elimini lesiNdebele, umlando kanye namasikompilo. Ngithi nami-ke ngifake isandla. Namhlanje sike ngila esisonke sihoste i-workshop la ngiyifacilitator khona ngizofundisa abatloli belimi lesiNdebele ukuthi bakhone nabo ukuba ama-Google Scholars, bakhone nabo ukuthi bangene ku-internet balifake ilimi lesiNdebele liphile ilimi lesiNdebele. Ngiyathokoza.